Everyone, welcome to my channel, Bisaya made in Washington. I have this channel about workouts, dancing. So I hope you enjoy. Sometimes I do my daily tasks like cleaning my house, a daily routine. And I hope to subscribe and hit like. Bisaya made in Washington. Bye! Natasari sa bridge over troubled water. Okay. Nandiyan ang river diri. Okay. Very good. Muna imong i-practice gamay nga. Ayaw ipakalit. Musta ito yung kibuhat ka ni parking ka sa ato ba? Ito sa... Pag-abot yun doon ni Bill, pinawitay ko yung ano. Pinakalit. Lang firewood nila. Ginasatag sa museum, White Pass Museum. And then brewery na ngari library o ang farmers market. Asa ka maliko? Keep going straight lang muna. Ato sa Peters? Pwede rin sa dito pero kira diha para taas-taas yung pag-drive. Yan diha ta ganina Blanton's Market. Okay, basta dalapit. Dito pa tayo sa unahan, ito na 76. Ang Blanton's Market. Yan, nakadang College River. Muhunong ka nang na mga pedestrian kay ibuta kayo sa pagkan. Ini kamang anong last na truck. Okay. Narang Pacific Packwood Station, College River Bus. Sobra bitaw nung. Hinay lagi ta ka nung. Pinawitik ng imong kuan. Natumbag. Muna imong i-improve niya. Okay. So tadi thrift store na. Si thrift store. Presbyterian Church. Ano? May pag dito ng kano, kaya daghan di diri. Dito ka sa unahan. Kada ka na kana iswing din mayo. Kana ya diri. Kana. Kaya ko sa na. Ya backing kay thrift store. Thrift store Wednesday to Saturday rin ay sila dong. Wala sila Monday, Tuesday. So how long are you here for? Tanaw ta diri. Tanaw ko ng mga i-adorno na ko sa i-adorno sa kuan sa garden. Sa may grocery. Padong mingat to sa grocery dili grocery outlet, Blanton Market grocery store sa Packwood. Si Mark ang nag-drive. So more practice para niya. Dili kay busy. Naman yung Packwood. That's naman na siya ang College River Lodge muna mga hotel nila. Hunong ka diha. May mo turn right ka. Turn right ka diri. Ayaw sa akin na pasiya. Sige. Pili na mula doon. Kadumpol. Sige. Tumig farmers market na nanguan ni sa kakahuyan. Ang laktod. May mga bata ang nagpahit ko. Mani diring farmers market sa Packwood. Yung mga bata. Why kuyaw nila dili magbike. Hello little kids, you like your bike? Yeah. You nice.
I like it. And this is for my healthy. Oh, how come you didn't have a helmet? We have helmets at home, Okay. but ready for me. Bye-bye. Be careful, okay? Don't go to the street. Don't go to the road, okay? Just stay here. Oh, ni diri ang farmers market nila, oh. Farmers market. Magtanaw ko nga to dong, tanaw-tanaw lang. Farmers market sa Packwood every Saturday. Farmers market sa Packwood. Nanindot kayo. So, the car. Practice na sa driving si Mark. At tag Thrift store dong. Okay. Practice tag driving. Okay. Yan na kaya lusot. Okay. Nagagay-agay. Okay, back to the road.